Kanegade ko All India Radio Shillong ko kubor ban puleru Richmond Karluki ki mat bakong san jong ko kubor mentaga step. Kajing ai tikaya da na kajing pang COVID-19 di India kan sedang haka kan rew tarik mentau benai. Kajing don ki bakot na kajing pang COVID-19 di India kalakio syaka kandai pun rew point sau iwei na kasispa. Badu menteri kena katanat social justice bad empowerment ke sorkar pedeng ula kerpat ikidong rep ban penkut no yaki jing yaki. Ka kubor ke babnya. Kajing ai tikaya da na kajing pang COVID-19 hakari kan sedang haka kan rew tarik mentau benai. Menteri rang bado kadiu Narendra Modi ula peniat ya kajing ngelang henen kesni ban kemi ya kajing long jengman ka COVID-19 hakari bat kilat jeng penkrek jeng gejela bat ki Union Territory na kebenta kajing ai tika. Lawan bane syem bentah kene kajing ngelang do Cabinet Secretary u Principal Secretary sya Menteri rang bado u Health Secretary bat kiwe-kiwe ki he sorkar. Ka National Regulator kala ajing menjur na kebenta artuli tika kata ka Covishield bat ka Covaxin. Na kebenta kane kajing aitika on ai shwa ye ki badan benta hakilan ajing sumar bat kinong tray ki bahakmat e ki be khone kane kajing pang ki badan kumalai klur ngut. Hadin kane on sa ai se kito ki balatam ya ka sanpho snam kerta bat ki bahapo sanpho snam kerta ki badan ye ki we kajing pang hakamet ki badan kumba arpunyo klur ngut. Kajing don ki bakot ya India na kajing pang COVID-19 kalakio syaka kandai pun rew point sau iwei na kasispa. Haki arpusau kenta tambalalet palat kat kandai hajar ngut ki brew kilakot na kane kajing pang. Katanat kakot kakya ke sorkar pedang kaliatho ba kajing don ki bakot baro hakari kat adu menta kalalong kumba shiklur san pun rew hajar ngut. Kajing don ki brew ki badang don unu kenyang jing pang ha India menta kalong kumba arlak arpusau hajar ngut. Ha Meghalaya lai pusau ngut ki brew ke liok temai ke jing pang COVID-19 nen kesngi kadba ar pusau ngut pat kilakot. Ka jing dan ki brew ke badang dari unu kenyang jing pang hadu mentah ha Meghalaya kalong sispa andro pulai ngut. Ka jing dan ki brew ki blaklat kad adu mentah kalong sispa sapulai ngut. Kawai ka kena ba prasnam kerta kalahap nolor ka yeng basan malah ha Upper New Nongston bat kalaklat no ha Shwaban Poi ha Civil Hospital Nongston. Kani kejingja kelajah nen kesngi hakapor kumbaar bajian ophaisni. Ki kubor ki tho ba kani ka kena ka badena kesnong riang si kalawan bat ka keme ban sakai ha Upper New Nongston bat ki bahayeng. Bat hakapor ba kini ki shikme shikon kilalet that jan ha kebenta bahalor e jong kani ka yeng kabasan mala kani ka kena kalahap. La pendap ki badan kam kat kum ka an ha hospital bal IT ka mediap syaki bahayeng. Ki pulet ka Ampati bat DIG Western Range Tura henen kesni ke penlong jingelang ha Ampati bat u Deputy Commissioner ke District West Garo Hills bat u Superintendent ki pulet ke District South West Garo Hills bat ke South Salmara jong ke Jela Assam. Ha geni ke jingelang le krani ki mat ki bakta lang ya ke Meghalaya bat ke Assam ke jinget reilang na ke benta ki kam kaput bat ke election ke Bansalong ha ke Jela Assam. Ka Meghalaya kala pendap ko malaipo na ksispa ka jing pentray kam ya ka scheme kawai ka ration card ha baro ki PDS center. Ha ka jing shishala day ban pendap ya ka ni ha ubnay no pra jong ka snam balaled arhajar arpo. Henry la penslam na kidaw bamlakyar. Usembut menteri rang ba ka jela Meghalaya uba Preston Tensong ula penpau ka jing kermen ba onla ban pendap no kad ha ubnay leber menta ka snam arhajar arpuwe. Kani ko kubor kawan Shafi na All India Radio Shillong. Lai tili kijing blin bangi barong ngide ban buat perking banyada bat ban lai na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Deng mas ni jing dakmat bat kumut. Penjingai iway na iway pan. Habay dan lang haju. Said bahaya kikti bat betabahaya kakmat bat le kita bunsin. Tung ini trelang banilai persya ya kejimpang COVID-19. Naga Shillong Station jong All India Radio ngine beteng biang ya ke kubor. Menteri kena ketenat social justice bad empowerment ke sorkar preng Ramdas Athawale henen gesni ula kerpat ikinong rep ban penkut no ikijing yaki na maru uong bakian betemai kide ki betemu naga benta benyadai ke bahakamiat jongki. Haba kerana kinong thok kubor ha Hyderabad u Ramdas Athawale ulong ba ke sorkar ke sengukiai kijing jong kinong rep. Ula penpau ke jing kermen ba ke jing kendo kinong rep bad menteri ketenat ke rep karyang kan weng yakini kijing
Menteri Rang Badu Kariu Narendra Modi unai jingkran ha kejing elang jong ke National Youth Parliament Festival Arajar Arpuwei lasngi baar ha ke Porsche po bujemen step. Ya gene kejing rakhia an penlong lasngi baar ka khat arterik menta ubnai kelalengkot ka badai ke National Youth Day ban penslur gi samla bah pedang khat pra bad arpusan senam kerta banedan benta hakimat ki bakta patba bad ban snow tho igijing snow jong ki reu patba. Presiden Kariu Ramnath Kovind nen kesni ulong ba ka jing job badang shen jong ki start science ke India banchna ya artli kitika na ka benta ka jing pang COVID-19 ka de ka jing job ka bakrau jong ka atma nirbhar Bharat abhiyan ka baple jing mod alor ka bah kamyat jong ka prathai berokawai ulong sho ba ka atma nirbhar Bharat kam dei ka bash prakhat tang yaladia hendrai ka dei ka bashania haladia. Presiden ulong ya kene haba jingkran hak jingelang penkod ya ka Pravasi Bhartiya Divas Convention Arajar Arpuwei. Ulong ru baki India kaladan hakamat hak perthai hak jing khon persya ek jing e gibami naka klam COVID-19. Sho ulaban baki India kala penpoi kidawai syakumbasis pa san fautuli kiri ka bapenlong ya ka perthai ban khmi ek India kum ka farmasi jong ka perthai. Ka Jila Manipur nen kesni kalakan mau buram ya Maharaj Gambhir Singh ha kalengkho sngiyap basispa prapunyo snem jong Menteri Rang Ba ka Jila Manipur UN Biren Singh ulalet bo sentiau ha umat sa akan mau jong news im ubalam khamat ha kathma persya yaki awa na Burma ha kasnem syajar praspa arpun riu. Menteri Rang Ba jong ka Jila Manipur ula pleru ya ka Cherry Blossom Mau Festival lengba ka internet. Ula pleru eko website jong ka Manipur Hockey ha Ching Meirong ha ka district Imphal East. Habakran ka jingelang UN Biren Singh ulong ba ka sarkar jila ka wad ikilinti ban kenteu ki kamela kai sports ha ka Jila Manipur. Ya ka high level committee bakle da Menteri Rang Ba Kariu Narendra Modi lathau ban khmi ya ka jingra ke ya kalengkho sikha basispa arpusan snem jong Netaji Subhash Chandra Bose hakurukom ishongkun letho ki khubor nen gasni ki khubor na katnat culture ka sarkar prank ye tho bakane ka high level committee kan rai ya ki kam bapher hakane ka jingra ke basis nem lenter ka ban sedang ha ka arpulai tarik menta upnai. Kawai ke lingsun ke baket palat yasan pungut kibriu ka Sriwijaya Air jong kari Indonesia kalahap alor ko ha Jakarta nen kesni. Kani ke lingsun kalami na Jakarta bat katmu banlet sya Pontianak ha kadolanong Borneo ha kari Indonesia. Lalap ikibenta jong kimet kibriu bat kibenta balapra jong kani ke lingsun. Haswa ban penko de khubor ha kani ke step sa sisien kimat bakongsan. Ka jingai tikaya da na jing pang COVID-19 he India kan sedang haka kan rutarik menta ubnai. Ka jing don ki bakot na jing pang COVID-19 he India kala keu syaka khandai pun riu point sau iwei na shispa. Bad Menteri kena ketenat social justice bad empowerment ke sarkar pedeng ula kerpat ikinong rap ban penkut no yaki jing yaki. Bat katto ko khubor kalakot akan ke step ke balawan chapi na All India Radio Shillong. Ngipin kan mau pigi nong snap bah ke por prabaje ngine so baga Delhi station na ke benta ke khubor ha kaktin Hindi kaban bot ke khubor ha kaktin Pareng ha ke por prashteng. Ngipin kan mau ru bah ke por kendai baje na ke station pinyo ke khubor na ke than stelam mingi ha kaktin Pareng. Kapor menta kala janda partat praduna san minute.